Hey, banguza 21 lemibuzo bangasonga kodwa ngeke bengiselula. Hey, bengingedwa kule meko bengikude obangene njalo yomishona kubo ngoba laba abazazi bafunani abazazi bafunani abazazi bafunani. Hola bafethu, ngibingelele, welcome back to Chef the Soul TV News. If you are new, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and also like this video. Do comment if you have anything to say. Lena ke video ke UMT no Big Zulu ke with their team lapha e-studio beshaya yona ke ingoma. So siyasakhumbula ukuthi ke lapha na ke uBig Zulu ke we remember usekhiphe ke ama diss track awu2 la include khona ke UMT ya esho nje izinto ezihlukahlukene ke ngaye ke UMT, but then ke lokho akubavimbanga ukuthi bagcine bekwazile ukusebenzisana befike nje ekuthenini ke begcine beshaya ihit efana nale, cause u30 seconds wengoma lo enuzwile asikakayizwa yonke and ke meke yaphuma le ngoma cause uyayizwa phela ke into esuke izokushisa icourt izoba mnandi yabo, abantu ke besuke beze enjoy nama comments futhi ke kuyona le post ke uBig Zulu ke njoba kade efakile yona ke ilokho ngane i-video le ngibonile ukuthi no abantu abaningi ngempela ke they enjoy yona ingoma. Even uBig Zulu you can see i-reaction yakhe during the time ke uMT lapha na ke studio record uyambona ukuthi okay uyayifeel uyayizwa ke le ngoma le. Abanye bathi ke uMT wenzana stress ke uBig Zulu, but bafethu ke singegeqike magula bafethu ke just to congratulate lezi insizwa ukuthi sigcine sesikwazile ukusebenzisana and futhi ke uyabo uyezwa ukuthi ke la kuhlangene ke inkunzimalanga kuhlangene ke inkabi ngempela. Anyways bafethu, do comment if you have anything to say mayelana ke nayo lengoma noma ke nayo ke i-collaboration eseyenziwe izona lezi insizwa kuyona ke ingoma leyayana ke eshawa uyena uBig Zulu no MT. Anyways, do like the video and also don't forget to subscribe. Thank you.